Kamay no so may baksa kosto klaye wati manjaga sa sobe mani bagi mo para ne bumungka kono nampara kaini tongo orang miti 15 minit dong nanti isa tongo kaisa 1 kaisa 2 mono paithak kami ani 11 Mohorani Putelamura constituency ni Simia in fact fai district ni bo tabo engo lai thang ngaina Dolai district o parwang phaiman hinge mosi oda current kri oda lama kri ni sabai yang sikna oda 1 hour sing around nahar ka himi phayani wati sekte oda tui kri so oda ni lukuro bisen kisa koglam thale ke boroni problem tamo borna problem sa baki address khaimana abro bisen thalai ka accordingly sing tabu DM ingtung SDM ingtung block development officer ingtung boro bisen koglam thalai a problem no baki solve khaimana ni abu sing chesta khaina oro simia tini yang kaini bisi visit khaika kaisa kai kakrasora kaisa kai nonasora. In fact, any constituency wo jot honestly backward VC inka Kakrasara, Nonasara ti holodia VC. Ti atra murabo. Tini simia ang panya Thursday transfer ni bo ta yang visit kai pinai. So do jane duko kosto do siwi bahage sing call kai mane bahage sing address kai ma apro sa nanya ne bo. Ora phai ta mana ni na. Ora phaiga sembon duko kosto sing ni problem tong o jaga bo current ni problem tong kunu current kri lama ni problem tong nang sakbai na phaida sing mai baksa almost 1 hour or himai so development tamo hin abuni mukhang de boron nugyak why so lachi why si sing ki 2026 da tongko je jorawo India rock Mars thane bai tiar khai tongo whereas oda tui rock kri on the other hand ang saksana belahan fortunate he wants to go jano bubagara 11 Moharanipur ros ticket dimani bagi because tumang ticket mani hanga ke kubi no sigla kamu borone asu duko kosro very soon ang DM malai nai SDM malai nai video malai nai tribal welfare minister malai nai in fact ang tribal welfare minister ko po salai jak through phone boss how every help borina ni bagi tiar tong so ang binaga thanai and nai nai mo problem no baike solve khai ma